Pas. Ayo, sek. Di mana Pak kayaknya? Ya. On the next time. On the next. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Saya tidak tahu kalau ada Swiss Kota juga di Jakarta. Oh, daerah lain. Di Rebon ini udah Rebon langsung ke situ di Rujak. Okay, good afternoon ladies and gentlemen. So welcome to Oh begitu ada mi Pale punya Irma. Papa. Saya telepon Pale dulu Irma lah. Oke. So here we Iya, enggak apa-apa nanti kan bayar ya. Oke, ya. Tapi ada Mirma toh? Oh iya, oke. Iya. So one behind me, this is the other one there. So that's rice bar. In Indonesia we call alang. Ya, alang or lempah. In Indonesia we call bumbu. So it's a place to storage the rice after try to rebuild with the stone roof also, but it wasn't easy to find the similar or the same stone anymore. So actually, if we back to the history of Torajan House, as I mentioned some little part in the car where then yeah, that's the main, the first reason. How do we write with? Actually, now you see already rotan, a boat, which the ancestor of us came from Tongkin used for. So the idea start from that. Yeah. So the first in the past, like Egypt, you understand the thing, So like this one. So this is more the part of the house as you see already from new material. So they change part of. Yeah, you can see they claim already 1,000 years ago at the beginning. Not the building anymore, of course, because they changed the. So that's you. Yeah.
understand, eh? We can get in, yeah. Yeah, slowly, slowly. Just a symbol, Oke. Jadi itu syaratnya. Ya. Oke. Jangan keras, nanti sakit lagi. Oh iya. Keluarga bilang mau dibawa ke sini, saya bilang ya. Kalau kita mau ganti-gantian mau tunggu di sini ya silakan. Tapi kalau tidak keluarga tidak datang mau ganti-gantian di sini jangan. Pakai kayu, pakai kain. Terus dibuat balsam dulu gitu. Ada iya sudah juga mikir bonya 3 dipotong. Oke. Udah kakakku ini itu nek kondo tau mertuanya nek kondo kan 2 meninggal ini tau jadi mungkin ini belum 7. Jadi selesai mertuanya karena kakakku bilangnya nanti selesai mertuaku dulu baru mama atau jadi sebelum Itu berarti dikubur di batu itu, Bu? macam saya kalau saya tidak minta saya mati ya mungkin 1 hari 2 hari aku 10 jadi baru kalau itu anaknya 10 dia mau tanggung kerbau semua 10 satu nah 10 itu tambah cucu lagi ya jadi lebih 10 begitu saja jadi kalau apa ini kalau ada sakit-sakit kepalanya orang datang di sini toh sakit kepalanya ini mau disiram tapi pak bawa padi ini 3 ini jadi ada keluarga sakit-sakit kepalanya jadi sudah disiram ini jadi ditaruh ini baru disiram lagi baru disiram kepala tidak diminum Iya, disiram kepala. ya. Hilang sakit kepala. Jatuh lagi ya pingsan saya bilang jangan begitu toh terus saya dulu makanya saya jatuh. Ready? Cukup? Kalau orang Toraja But belong to a house like this one? Yes. So this house we call Tongkonan. Tongkon is a place to stay together in emotional relationship, not by physically. Because if itulah Tongkon. Bisa menjawab. Jadi sebagai orang Toraja seperti saya, like myself, at least I belong to 4 different Tongkonan type. Not same, but like wife, mother, and so do my mother. If I step one more, I belong to 8. One more step became 16. One more step became 17. Yeah, that's why we do have a family name. The way we know answer you. Okay, we will telling the